Uyu munsi twibanze ku rugendo rwa General Vincent Nyakarundi, umugabo wubatse izina mu Rwanda mu nzego z'umutekano zitandukanye, ufatwa nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu gucunga umutekano w'igihugu no mu kubaka umwuga wa gisirikare. Major General Vincent Nyakarundi ni umusirikare ufite uburambe n'ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'amashuri n'amahugurwa. Nyakarundi yanyuze mu mashuri akomeye gisirikare academies, amugira inzobere mu bijyanye n'iperereza intelligence hamwe n'ingamba za gisirikare strategics. Njyewe Major General Vincent Nyakarundi ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Radizo. Ubumenyi mu iperereza, azwiho kuba umwe mu basirikare b'u Rwanda bafite ubumenyi bwihariye mu gusesengura amakuru mu by'umutekano w'imbere mu gihugu ndetse no hanze yaho. Nyakarundi ntabwo ari umusirikare w'imbunda gusa, ahubwo ni umuhanga mu bubanyi n'amahanga, dore ko yabiherewe amahugurwa mu bihugu bitandukanye birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu. Urugendo rwe rwa gisirikare rwaranzwe n'ubwitange n'ubudahemuka, dore bimwe mu bice by'ingenzi byaranze akazi ke n'imirimo yagiye akora. Urugamba rwo kubohoza igihugu, kimwe n'abandi basirikare bakuru ba RDF, yagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse ntabwo ari ikibakoze kubera yuko banabohoye u Rwanda rwari rwigabijwe n'aba bantu bateguye jenoside. Inshingano muri diplomasi ya gisirikare, Nyakarundi yigeze gukora nka defense attack, uhagarariye inzego z'umutekano muri ambasaderi y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Izi nshingano zari zikomeye mu kubaka umubano n'ubufatanye mu by'umutekano hagati y'u Rwanda n'ibyo bihugu by'ibihangange. Umuyobozi w'iperereza rya gisirikare nyuma yo kuva muri Amerika yagizwe umuyobozi w'ishami ry'iperereza rya gisirikare military intelligence. Inshingano yasoje neza mu gihe u Rwanda rwahuraga n'ibitero by'iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro. Inshingano za hafi mu rwego rwo hejuru yagaragaje ubushobozi buhambaye. Yaje kugirwa umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe igenamigambi n'ibikorwa bya RDF, umwanya ukomeye cyane mu guhuza ibikorwa byose by'igisirikare mu gihugu. Major General Vincent Nyakarundi azwiho kuba ari umwe mu bagabo bafite ijambo rito ariko ibikorwa byinshi. Mu mikorere ye arangwa n'ubushishozi buhambaye mu gusesengura ibibazo by'umutekano no mu buryo bwo gukemura ibyo bibazo ku buryo butangaje kandi butabogamye. Nyuma y'igihe gito akora imirimo itandukanye y'iperereza, yaje kuzamurwa mu ntera agirwa Major General. Ibyo akaba ari ikimenyetso cy'icyizere n'ubushobozi yagaragaje imbere y'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Muri make, General Vincent Nyakarundi ni umusirikare w'intangarugero uhuriza hamwe ubuhanga bwo mu ishuri ndetse n'uburambe bwo ku rugamba. Uburambe bwe ni urugero rwiza ku rubyiruko rwifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Ndagushimiye wowe tubanye muri iki kiganiro. Amafaranga nibyo nkwifurije, bigufubike inshuti yanjye. Imana iguhe umugisha.